Hello mga lalabs, maayong adlaw natong tanan. Karon guys, nanapod mi diri sa gawas. Magduwa-duwa, magsubay-subay sa kadalanan. Happy ko kaayo kay kuan kanang naulian na ang sipon hinja. Slowly hinja na ami ari ron nagduwa-duwa. Tapos mi diri kuan nami manok. Wa ni namo naluto gabi kay wala na yamo. Wa kray intisin ha dai. Maglo. Ito, kung ano siya, mungaan. Guli mungaan. Munaan. Guli mungaan. Munaang. Mu? Mu. Nga? Mua. Munga? Mumang. Munga? Munga. 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 An. Mugang. Mungaan. Guli. Mugaan. Diyos ko, di ka maumos. Mugaan. Guli mungaan. Muang. Diyos ko. And this one is what? This is flamingo. From Philippines. No, I don't know from where. I don't know from where is that from. And this is the roaster. Lulu, come here. And you want to talk with me? How you will talk to me? And this is what? Lulu. This is a last one. Roaster. OMG. She know it. What is that? Pimang. I will tell how many. That is Pimang sangka Bisaya. No, that is a rabbit. Bisaya rabbit. No, in Bisaya is kuniho. Kuniho rabbit. Kung sa. Dagan kay sangig diri mga halaka. She? Put it back. Nakabuha ka. Who did it? No, nothing. Because what? Something break. Kali. Nana, this one. Because Lulu, no need to bring it. Guys, na sila kabulihan diri na sila bully. Bully inja. Dapat mga kamugay, dapat sila daghang kamugay. Inja. Dapat sila daghang sangig ari. Ang kuwang na lang kay kanang wala man mi ihawon. Walay sangigan. Kay istatwa maning ilang manok. Naidaghang sangig. Diyan ay mga manok-manok po na nairabit. Diyan. Napadjud ako kayong punuan nagkamunggay na. Diyan. Unsa pa ha? Mas like garden. Yala, Sabah, we have to go there. There. Please come. Yes, we have to go. If you will not sit down. Push me very fast. Okay, I will push you very fast. You have to hold nicely. Okay. Hold tightly, Sabah. It will fly now. Dapo ko'y alaga diad. Ginoo ko nang ang alaga. Murag iring nga kumagat. Ginoo ko, iring kumagat. Dapo duha ari mo yung gibantayan ani mga gahig. Kunte! Yay! Kunte! Yala, we have to sing My Tatlong Bibi. May tatlong bibi ako nakita. Mapaya, mangga, bibi. Ngunit sa likod, ang bagbaa iisa. Charlator sa aksabi ng kwak. Yes. Charlie, sabi, Then you can sit ng here. kwak. Wallah, you can come here. I will stop no. that. Quack! And then come. Dramatic. Dramatic woman. I'm not gonna cry. Okay, don't cry. Then just sit down. Lulwa, let her sit. Lulwa, let her sit. I will not take your video, okay? Okay. Only for me. Hello guys. Mag-vlog karon. Huh? Of Nana, course, push yes. us fast.
Unya kana siya kay kuan mao na siya dates. Mura siya og pamuwel no, mura siya og pamuwel. Mga bata pa ni kanang wala pa man na siya namunga. Unya kana dagko-dagko na sila. Mamunga ra na siya og padung Ramadan kay kanang mo jud na yang tingbunga. Karong mi mamunga na siya kay may Ramadan. Nana, we have to Kuan ay daghang kadang nakalupad na noon. Mo na balay sa akong amo. Kaya di na kanang uban parintahan man siguro na. Naami diri. Pag duwa dako kayo og kuan, dako kayo og lugar. Kana si Zamo na mosque kana ilang simbahan. Diri kada kuan nila kada block na dyan na sila simbahan. Yes, that is food. No, don't step on it. Don't step on it. Don't step on it. It's dirty. It's yucky. The bird will eat it. It smells bad. Lulwa, where you will go? Lulwa, there is a cat here. Look. Look at the cat. Look, I see it. The cat. Here. Also, I saw it. Look, I'm showing who's bus. Huh? Yeah. I'm gonna show him who's the bus. Who is the? Awara gud sila mga kiat. Mga dagko na ang mga alaga, mga way buot. Bantayanan gihapon. 8 years old o 5 years old. Di man na sila patanawon og iPad kay unja magsige na po nagtanaw-tanaw og iPad. What is she saying? She's not telling the truth. I'm telling the truth. I will You not. can hear the sound. That means it's a lot time for Hey, but Kuwait. what you will do here? You will play your na tanawa kanang naa man na diana nagkuano kanang na sa mosque. Haifa, wait for me. Maisir, you're moving too much. Yung ana na diri kung ting ampo na